ассалому алайкум ҳамҷорони азиз, аъзони гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 24 декабри соли 2023 ва мо қарор дорем дар назди дарахти зардолу дар ҳавлии ман имрӯз мехоҳам ҳамеро ба шакл дароварда бурида барои баҳор тайёр кунем. ба шумо нишон диҳам ки зардолу чӣ бурида мешавад. мевадиҳандҳо асосан донакдор мешаванду тухмакдор. донакдораш ин зардолу, олу, шафтолу, олуча, гелос. тухмакдорҳо сев, нок, манам чизои тухмак доранд дар онашон ва ё тухмакдор. ва ҳозир мо айни замон мебурем аз донакдорҳоро. ва айни замон вақти буридани донакдор омадаги аст. инро буред мешавад, гелосро ҳам, олуро ҳам буред мешавад. ва мо бояд барои ҳосили нағз гирифтан соли оянда инро бояд сарбораашро дуруст кунем, дарахтро бояд ба шакл дарорем, ҷои буриши санитарӣ кунем, ҷои дар навдаҳои шикастагӣ аст уро бурем, вая ҷои дар ҷангал аст, ҷои дигараш даромадагӣ аст, вая тоза кунем. хулоси гап ба як шакл дарорем ки баҳори оянда меваҳои нағз дода, тобистон мо меваҳои нағз хӯрем, меваҳои ширин хӯрем. одатан зардолие ки хушк мекунанду баъд гулинг мекунанд, зардолии хушк мекунанд, ро кам мезананд, чунки вай мехоҳанд ки бисёр бандаду вай хушк кунанду вай тарозу килограмму тонаро пур кунанду фурӯшанд. ба мазааш аҳамият наметиҳанд, баъд миқдораш аҳамият метиҳанд ки чӣ қадар миқдор бандад. лекин он зардолие ки тару тоза хӯрданӣ мешаванд, тару тоза ба бозор мебуроранд, ҳатман ва ҳатман буридан дар кор, ба шакл даровардан дар кор, чунки зардолу бояд ба бозор ширин барояд, хушсифат барояд, ё ин ки дар хонаатон хушсифат зардолу хӯретон. барои мо манам ҳозир сар мекунем буридани ҳамина. ман ба шумо мегӯям ки чӣ хел буридан дар кор. мана якум нигоҳ мекунем, ягонҷо навдҳои шикастагӣ дорад, надорад. дуюм, навдҳои боло якдигариш буромада хеле крес шудагӣ дорад. мана бинед, манамин навда, инҷо навдаҳо ҳаст, манамин навда буромадагӣ, манамин навдаҳо аз кунда ва мо бисёр халал мерасонад, чунки аз боло бо бастагӣ аст. мана ино хубтар ҳастанд. ва баъд боз гӯям ки донакдорҳоро агар коса шакл кунед, нағзтар аст. ин коса шакл нашудаст, мо байнаш буромадагӣ. ҳозир мо ҳамиро тоза мекунем, ба шумо нишон медиҳем чӣ хел мо ҳамиро нағз мекунем. ва боз ҳозир чандин намудҳои навҳои ба шакл дароварии нав ихтироъ карда шудааст ки аллакай ин ниҳолро карда намешавад. аз майдаҳакиш агар дигар хел шакл тиҳем мешавад, инро дигар намешавад. инро мо фақат коса шакл мекунем. ин 5 сола дарахт аст, соли гузашта ки бастагӣ буд, зардолии калони сафед аст, ба маза аст. мана мо чӣ хеле гуфтем, аввал ҳамин ба мо халал расонидааст, ҳаминро мо мебурем. ва мо арра дар кор, қайчи тезу арраи тез дар кор. мо ҳаминро аз ҳаминҷо мебурем ки мо дохили зардолу шавем. мана мо буридем. бинед ки ман на кундаро гирифтам бисёр, на кундача мондам бисёр. ҳамин хел як ним сантиметр монда буридам. ин хел чуқури бадам набуред ки ин кундаи асосиро нагиред ва бисёри бадам намонед. ҳамин хел гиред ним сантиметр монед. ин худаш пур мекунад. ҳамин зардолу одатан кам касал мешавад. зардолу тез худашро пур мекунад. баъд мегузарем дигар навда. инҷа холӣ шуд. мо байнро бояд холӣ кунем. мо бояд озона дуруни ҳамин даромада тонем. барои ин мо ба халал мерасонад. мо мана ин навда чарфиро мегирем ва мо ҳозир умуман медонед чӣ кор мекунем. ана ин навдаро ва ин навдаро аз мобайн мегирем. ҳамин мобайнро кушода мекунем ва мо кам бандаду ба маъне бандад. инро ҳам мегирем ва анин бинед ки даруни анин дарахт даромадагӣ.
این رو هم گرفتن در کار، چون که این خلال رسانده است. برای اتونه کار اول این رو میگیریم، پویون میپرتویم، بعد اینش رو از بخش میگیریم. برای چی؟ اینو بینید که این توپ خورده ها درون وای درآمدگی، توپ خورده درون وای درآمدگی از موبایلش بسیار برآمدگی، موبایل افتاب نمیدروید. برای این ما این رو میگیریم. چکلی که گفتم یک 0.5 سانتی متر مونده کنده رو میبریم. منو این رو ما بریدیم پارتو. این نوده هم توپ خورده درون بوده است. این نوده رو هم میگیریم. برای که این نوده به این نوده نزدیک است، من هم بلوش رو میمونیم بس. ایناشو هم میگیریم. هم میکنیم. برای چکاری که گفتم این رو هم میگیریم. درون آمدگی است. ببینید که چقدر موبایل زردآلو رو ما شده کردم. الان ببینیم اینو یکدیگرش قطعی کریس شدن. اینا رو ما باید از یکدیگرش آزاد کنیم. بازی رو آزاد میکنیم. ما زینه پایه بیاریم. همجوران عزیز، من چکاری که میبینم من این نوده رو این توپ خورده رفت از این طرف و این نوده رو میبینم که توپ خورده رفت از با این طرف، هر دویش در حالی که یکدیگرش رو پیچیدگی است. ما این رو حتما از یکدیگرش جدا میکنیم. برای این چیکار میکنیم ما؟ برای که بسیاری بد نبریم همین رو انا از همینجا میبریم. انا از همینجا برای رو بریدیم از یکدیگرش خلاص کردیم و این رو میبینیم که به یکدیگرش رسیده است. این سال من این بسیار این نوده بسیار گلخانه دارد و این نوده چرا میگیریم که خلال نرسونه. این در اینش اینجا برآمدگی، اینش رو اینجا میگیریم و یکدیگرش خلال نرسوند. اینش رو میگیریم که خلال نرسوند. حالا بعد چطور میکنیم؟ بعد همین نوده ها رو بسیارش رو نوکش رو میبریم بولو نرود. کالپا میکنیم. و اینجا بینید گل دارد، پوری گل. انا اینجاش به گل است، انا اینجا میبریم. اینا ما اینجا میبریم، اینا میبریم، ایناش رو هم میبریم. از 3 یک حصهش رو بریم میشود. ما نمیمونیم که بلو رود. نهالی ما باید فقط پهن شود. من اینجا میبینیم جنگل شده است. بینید اینجا جنگل شده است. در جنگل ما خلال میرسوند. من این موبایل بودگی ها انا این خلال میرسوند. این رو میگیریم، این رو کوتاه میکنیم. باز این پوری گل است. یک تاشو میمونیم، اینش رو میگیریم. کدامش که دبلوش خوب بود اینش رو موندیم که بندد. دیگرش رو بلوش رو زدیم. این رو میکشیم و بلوش رو میزنیم. این طرزی به شکل دارانه من در ترکیه یاد گرفتم، از ترک‌ها یاد گرفتم. وقتی که رفتم به من نشان داد که شما موبایل همین زردآلو به ایستادو همین خیلی دستتون خیلی هم کنید دستتون نرسد. موبایل کشوده باشد. چون که آفتاب درآید و میوه شما شیرین شود. آفتاب که درآمد میوه تا شیرین بشود.
و نبینید بالای چقدر درست است. آره اونو باید هم میبریم. باید درازی بد است. بعد از نوار من حتما میبرم. خلاصی که همدیران عزیز من هم درازه دیده همنا من خیلی کلته میکنم نوکش رو و زردالوی ما در آینده بسیار میوه خوب میتر. من اینا میبریم من ببینید. آره من ببینید هم دیارون عزیز 1 2 3 4 5 6 نودچه که پر از گل است. اینا با حضور نوکش رو میبریم. اینا پوی گل است لیکن نوکش رو میبریم که بلندی بد نرود. بگذار پاهم رود و بلند نرود. آن این بود هم دیارون عزیز یک درس نوبتی ما. من ها نوای بلندی ها رو میبرم ولی نوار دراز نشود. هم دراز رو میبرم. از موبایل من جدا کردم و کمتر دیگر کدومیش در موبایل خلال میرساند ما میگیریم که خلال نرساند با یک دیگریش. پولی گل است بینید. خلاصی گپ همدیاران عزیز همین که شما به شکل درارید زردالوهایتان رو و سال آینده زردالوهای شیرین به نهایت با مزه میگیرید و امسال فراموش نکنید که الکای در زیر ریشه این گرد ریشه این من مثال میگیرم کنده ها همونجا هست نوده ما من 2 متر اومدگی همین ریشه ما اومدگی تا 2 متر همین در اینجا پرو ریخته امافاس یا که نیتر امافاس میگن دوروی مینرالی هم خوش کرده غذای مینرالی هم خوش کرده پوبل کرده آب داده مونه و با شما در سال آینده حاصل های خوب رو به شما تمنا دارم. همین کاری که من کردم شما کنید ضرر نه فقط فایده ببینید. همداران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور و باغ باشید.